Jesus. Praise the Lord Jesus. Hamba phambi kwethu hlalamba magephukephu yeshama wase wamkhulu simakade. Thank you, Jesus. Ebusuku sizomemezela akekho omunye kuwa wathi uNkulunkulu, akekho omunye umkhulu simakade. Wase wamkhulu simakade ayake simtshele ebusuku umkhulu simakade. Thank you, Jesus. Sizosho njalo ebusuku. Thank you, Jesus. Sibuthene kule ndawo. Siqhamuke Thank you, emagumbini Jesus amanomhlaba. Praise the Lord Jesus. Sihlanganiswe ngamandla esiphambano. Moya ongcwele. Sihlanganiswe ukukholwa. Thank you, Jesus. Uthi konke kuyenzeka. Konke kuyenzeka. Sivumeleke uNkulunkulu ebusuku. Usihlanze ngegazi lakho. Thank you, Jesus. Ukuze singene endaweni zikamoya esingakaze sangena kuzo. Hallelujah, hallelujah. Sinqamula imikhawulo yamamoya esingakaze sanqamula kuyo. Ebusuku sibuthena kule ndawo ngezwi lakho elithi uma ningenavumelana noma yini, Oma yini. siza phambi kwakho sithandaze sahluleka. Jesus. Siza phambi kwakho sifastile sahluleka. Thank you, Jesus. Kodwa sasize ngalamandla esivumelwano zosenzela. Osenzela moya ongcwele. Zosenzela. Sibuyisele endaweni yethu siyibandla. Uyisamandla ntshontshwa isitha. Thank you, Jesus. Uyisugobo olwantshontshwa isitha. Uyisama-right okuba madodana sezulwini. Thank you, Jesus Christ. Uyisa ifa lethu. Ufalethu, my God. Siyibandla size kuwe Nkulunkulu wamandla. Thank you, Jesus. Sizothi siyavumelana uzovela ebusuku wangizokungakaze kwenzeke Nkulunkulu wezathambiso sifake in a realm where impossible does not exist. Nkulunkulu umile njalo. Where impossible does not exist. Kusamasotsha kamoya lapha ebusuku. Praise the Lord Jesus. Kusabantu abagcoba wababiza ngobude bendlela nameva endlela bahamba balahlekelwa amandla. Tonight is the restoration day. It's the restoration day. Sibuyisele endaweni yethu. It's the restoration day. Ubuyisele imithandazo kuma-altar wethu wasemakhaya. Thank Jesus. Uyisele ukuhlala nomoya ongcwele. Uyisele ama-gifts kamoya ongcwele ebandleni. My God. Akuhambanga noPhawula uNkulunkulu. Sesikhona. Nathi siyathanda. Sesikhona. Kuthi omunye prophet omunye humusha. Hallelujah. Siyathanda uNkulunkulu ukuthi sithi nje sihlalile bese uyiphazamisa iprogram yethu. Jesus. Siyathanda uNkulunkulu ukuthi abantu bazi ukuthi
ukuthi the first number to dial is the church. Ngoba amandla asemandleni. Sibuyisele. Praise Jesus. Sibuyisele endaweni yethu. Sibuyisele sinikeze amandla. Masikhuluma kuhamba amandla phambi kwamaphimbo ethu. Masihlabelela kuhamba amandla phambi kwamaphimbo ethu. Revival bangcwele. Sibuyisele endaweni yethu. uNkulunkulu wezethembisa. Namhlanje sizokuphakamisa. Sizothi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho uNkulunkulu. Umhlaba wonke mawusho njalo, imvelo yonke mayisho njalo. Akekho omunye uNkulunkulu uyayedwa ophilileyo. Jesu kuphela. My God. Jesu kuphela. Ungathuli uNkulunkulu, ungathuli. Wathula uNkulunkulu saze sakhonza namadevil worshiper. Wathula uNkulunkulu hayi. Ungathuli uNkulunkulu. Ungathuli somandla, ungathuli Jesu. Bagulayo bethu bangena banjalo baphume uNkulunkulu ungathuli. Siyibandla sizothi siphelathi lawo mandla awawathembisa ibandla lakha. Ungathuli uNkulunkulu. Wathuli moyo ngcwele. Ungathuli uNkulunkulu. Wathuli moyo ngcwele. Hayi ungathuli uNkulunkulu. Ungathuli umufa kunyukela amafastelweni. Ungathuli uNkulunkulu. Ungathuli uNkulunkulu. Siyakuma Easters next week bangcwele. This week we are going to Easter. Anye bathandaza ke Pass uNkulunkulu. over. Zazi inhliziyo zabo. Zathi ayikho lento kaNkulunkulu. My God. Nabantu bababuza uphilo uNkulunkulu wakho. Bathandaza baze bahamba bayoguqa kwamanye ama-altari. Bayofuna amandla. Bekholwa ukuthi wena uNkulunkulu awusakwazi ukubenzela kodwa namhlanje. Vusa amandla omthandazo. Sikwazi sibe yibandla. That relies on you. Sikwazi ukuthi umasebenza. Usizwa njani? He is the living God bangcwele. He is the soul coming king. Ukuthi yiso lesi sibindi esinaso. Yes Lord. Esokuthi wena uNkulunkulu usizwa njani? My God, my God, my God, my God, my God, my God. I greet you all, bangcwele. I greet everyone in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga Jesu. Sibonga umusa bangcwele, sibonga amandla ezulu, sibonga amandla kaJesu. Namhlanje kuSunday, usuku lokugcina namhlanje. Lethe imvuselelo enamandla. Imvuselelo engcwele kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ungatsho nje kwifamily yakho, ungatsho kuneighbors bakho, ma-friends wakho ukuthi sengikhona kule ndawo la ku-Facebook. I'm here to preach the gospel of Jesus Christ. Andizange ngizoveza mna, kodwa ngizoveza lo nithumileyo uJesu Kristu. Ngizoveza ubuhle bakhe, ngizoveza ukuthi themba noNkulunkulu ungamenyeki. Themba noThixo noma isimo sivuma noma isimo singavumi, kodwa themba noThixo. Hallelujah bangcwele. Manibulise kulonke South Africa, manibulise kulonke nation. Ngiyabuliswa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathemba ukuthi khona amabandla akhona mameleyo namhlanje. Senikhona sizothetha ngalo Jesu, sizothetha ngalo uNkulunkulu. Lithi iBhayibhile, he is the spirit, he is God. Hallelujah. Uzifihlile wazenza wafihlakala ukuze abantu bangamboni, thina sibone ngezenzo zakhe. uNkulunkulu ozifihlileyo, uNkulunkulu
ozifihlile ongabonakali ngeso lenyama. Ngoba ngabe kuthiwa singathandaza silisile ukudla 100 days 40 days sithanazela ukubona uThixo ngeze sambona ngeso lenyama. Amalibongo igama likaJesu, kodwa thina simbona ngezenzo zakhe, simbona ngezinto asenzela zona ukuthi indeed bekunguye lo Thixo obeke senza kanje. Nguye lo Nkulunkulu enzongiveza namhlanje, ngizofeza icebo lakhe, ukuthi lo Nkulunkulu usenguye wasemandulo. Lo Nkulunkulu washunyelwa ngabaprofeti, lo Nkulunkulu waprofeti washunyela ngaye oprofeti Isaya, babeprofeta ngaye, baninzi beprofeta ngaye, oJeremaya, baninzi oMoses, baninzi nabo beprofeta, oJoel, oIsaya, baprofetwa ngalo Nkulunkulu. Kwathiwa he is God, uhlezi emfihlakalweni, wabakhona umhlaba ungekabikho nezulu lingekabikho, kodwa beseke khona yena ongumdala nensuku. uNkulunkulu obathembayo abantu ababeke emhlabeni. Malibongwe igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Nami-ke namhlanje ngizoveza lolo cebo likaThixo. Athi uJobe, ngiyazi icebo likaThixo alingevinjwa muntu. Haleluya. Icebo likaThixo alingevinjwa muntu. Senikhona, I'm here to preach the gospel of Christ. Ngizoduduza wena sokuthi amandla aphelile, akusekho ukuthi ngimkholwe lo Nkulunkulu. Ngiyabona ukuthi empilweni kunzima, izinto azilungi, ngiyazama ukuba kulunge empilweni yami kodwa akulungi. Haleluya. Namhlanje ngizoveza lelo cebo elithi uJesu Kristu ungamyekeleli, umkholwe njalo, uyiseyinkosi yamakhosi. Namhlanje ngizokuxelela ukuba lo Thixo lona uthembekile, wathembeka kubapostoli bakhe, wathi la nikhona niyazi ukuthi nami nikhona. Uthembekile lo Nkulunkulu, wathembeka futhi nasemindenini yethu. Malibongwe igama likaJesu. Namhlanje lo Thixo usathembekile futhi sozayeke ukuthembakala. Malibongwe igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Alamazwi liyanibulisa abangcwele, liyanibulisa South Africa. Ngifuna ukuxelela wena mntaka baba ohlezi ekhaya, ubukele mna ndishumayela ivangeli. Ngifuna ukuxelela noma ngabe kuthiwa awukholwa, haleluya, kodwa namhlanje leli vangeli liyamele kuwe. Lo Jesu wafela impilo yakho, noma ngabe uyamkholwa noma ngabe amkholwa, kodwa iqiniso limile ukuthi lo Jesu wakufela. Lo Jesu Kristu wathatha lonke, wathatha yonke incwadi yamacala yesimangalela. Namhlanje singabantwana bakaNkulunkulu abaphilela uThixo emhlabeni. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Noma ngabonakala umhlaba uzanyazanyiswa, kodwa yena akanyakazi, uhlezi enguThixo. iBhayibheli yodlula amazulu nomhlaba, kodwa amazwi wakhe aminjalo, akunaphakade. Uthi ibandla lakhe walinikeza amandla negunya. Malibongwe igama lenkosi uJesu. Yanibulisa abangcwele, yanibulisa South Africa, yanibulisa especially abathanda abantu abasha abangcwele, abantu abatsha abazothatha lento kaThixo. Haleluya. Babaleke nayo, bawushumayela ivangeli likaKristu, bexelela abantu ukuba lo Jesu uyasindisa, lo Jesu uyakhulula, lo Jesu namandla. Namhlanje I believe ukuthi kule generation yethu kunovuka iyouth yanamhlanje eyothi the Spirit of God is upon me. I am anointed by God. Abantu insizwa lentombi ezizophuma zithi the Lord said. Hallelujah. Malibongwe igama likaJesu. Insizwa ezofika eshumayela ivangeli likaKristu ziphila ngcwele phambi koThixo. Intombi ezoshumayela ivangeli kufezekise ngesprofeto even in our generation. Athi
athi uProfeti uJoel, and the sons and daughters shall prophesy. I believe ukuthi leyo mvuselelo seqalile bangcwele, leyo mvuselelo sibona uThixo evusa abantu abatsha kule mihla esiphila kuyona beshumayela ivangeli left and right and center. Nathi sizomisa lelo cebo likaThixo, lithi icebo likaThixo maliqhubeke. Sithi lento soze yafela ezandleni zethu, icebo likaThixo maliqhubeke. Uma sishumayela ivangeli senzela ukuthi nalowo asinde ebhujisweni obuphakade. Sishumayela ivangeli elithi wonke umuntu, sithi wozani nonke nina nibulalekayo, malibongwe igama likaJesu, nina nibulelekayo niva umthwalo enisinda, sithi wozani nangu uJesu Kristu. Athi uProfeti Isaiah chapter 1 verse 18 athi wozani nonke sithethe indaba, wozani nonke noma ngabe izono zenu zibomvu ziyohlanjwa zibe mhlophe njengegebhu. uNkulunkulu akamvaleli umuntu oyisoni ngaphandle. uThixo uvile uJesu Kristu wayeze izoni, wayeze kubantu abangenathixo emhlabeni, wayeze kubantu abazizoni emhlabeni. uJesu wafika wamemezela wathi wozani sithethe indaba, wozani nilixelele ngelivangeli, wozani nilivezele ngabo ukuthi yini imishini elizele kulo mhlaba. Alizanga just nje ukuzokwenza united, kodwa kulo mhlaba lizela ukuthi lizosindisa umuntu, lizohlanganisa umuntu noNkulunkulu. According to scripture sithi there is only one mediator between a man and God, the man is Christ Jesus Christ. Namhlanje sizomisa lelo cebo likaThixo, icebo linamandla. Abantu bayawamisa amacebo wakhe, abantu bayaplana ngempilo zabo, kodwa uThixo iplan zakhe ziphakeme kuneplan zethu, ingcinga zakhe ziphakamele ingcinga zethu, indlela zakhe ziphakamele indlela zethu. Kunamadoda kudala eshumayela ivangeli leqiniso, athi xa seke yahamba emhlabeni bayinikeza ababekhona ngeso sikhathi, nabo babeshumayela ivangeli bayinikeza abanye, ngoba lento uthi xa sowuhamba emhlabeni ufike uyishiye komunye umuntu aqhubeke nayo, ngoba icebo likaThixo lingevinjwa. Akunanto emhlabeni engamiswa ukuthi kuzomiswa icebo lakuThixo. Akunanto emhlabeni ekuthiwa izovimba ukuthi ivangeli lingashungezwa, ayikho. Akunanto enamandla noma ngabe kuthi usuka phansi kwamanzi olwandle, noma ngabe kuthi usuka underground phansi komhlaba, kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje ukuba ayikho into engavimbela icebo likaThixo. Namhlanje ndizoveza loNkulunkulu ongcwele, ndizoxelela namhlanje ukuba ithemba linguNkulunkulu lisekhona. Ndifuna ukuxelela namhlanje ukuba ungaliphonzi ithawuli. Namhlanje ndifuna ukuxelela ukuba loNkulunkulu uyasindisa, lo Jesu Kristu wakufela eCalvary nawe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu Kristu eyongena eJerusalema, wafuna iesile, wathi hambani nokhulula iesile nofika libotshiwe. Uma benibuza ukuba nilithathela ntoni, lithi baxa benibuza nithi liyafuneka enkosini leli esile. Malibongwe igama likaJesu. Leli esile uJesu wayongena ngale eJerusalema. Haleluya. Lithi iBhayibheli igama likaJesu wathi, lithi iBhayibheli uthi uJesu maseke fika eJerusalema, ithi abantu babeka amahlanda, babeka izinto zabo, uJesu wawamba phezu kwempilo zabo. Namhlanje ngifuna kuvuka abantu abazothi kule mihla yokugcina, uNkulunkulu wami Jesu Kristu qabela ukuze ivangeli lakhe, icebo lakho lingacimi, icebo lakho lingavimbeki. Ngifuna ukuxela namhlanje ukuthi namhlanje ngifuna abantu abazozi-availa, bazothi uNkulunkulu thuma mina, ngoba abangcwele singabathunywa kulo mhlaba. Sithunywe ukuthi sishumayele indaba ezilungileyo, asithunywa ukuthi siveze icebo lethu, asithunywa ukuthi siveze amagama amasondo wethu. Yebo amagama amasondo wethu alungile, ngoba isondo lilungile futhi li-right, kodwa asithunywa ukuthi siveze amasondo ethu ukuba mahle kanjani, apowerful kanjani, okanye ichethi lakudala labakhona
likhona isonto lami, kodwa eyona nto enamandla is to preach the gospel of Jesus Christ to all nations, to all humanity, ukuba sivakalise indaba ezilungileyo zikaKristu. Ingakho umpostoli Paul wathi kudala kubuya yonke indawo babefika kuyona babesithi we don't preach for ourselves but we preach Christ, ngoba into enamandla is to preach the gospel of Jesus Christ, ukuveza ukuthi lo Jesu Kristu uyaphila lo Jesu bangcwele uyaphila lo Jesu. Malibonge igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, malibongwe igama lenkosi uJesu Kristu. Nathi sisinda ngalo Jesu Kristu, nathi siphila ngaye lo Jesu Kristu. Akusaphili thina abantu babona siphefumula, abantu babona sihamba, abantu babona siqhubeka siphila impilo engafani nabanye abantu. Ingxaki nathi sathola leli vangeli. Malibonge igama lika Jesu. Insindiso ayikho nzima, insindiso just ifuna inhliziyo evumayo, insindiso ifuna inhliziyo evumayo. Kumele uvume ukuthi lo Jesu lona I'm ready for die for the gospel of Christ. Uvume ukuthi lo Jesu ndizomshumela abantu besilwa bengamfuni, ngimshumela abantu befuna, ngoba lo Jesu kumele simshumayele kuzo zonke indawo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi wavula ithuba loba singene even ku social media sifike sivakalise icebo likaThixo, sifike siveze ukuba lo Jesu lona uyasindisa. Sifuna ukuveza ukuthi kunabantu namhlanje ethi ngasefika inkinga emhlabeni, kufika ubuhlungu emhlabeni, kufika ubunzima emhlabeni, afuna ukuzithatha impilo, umuntu afuna ukuzibulala, kodwa namhlanje sizoveza ukuthi ungazibulali, ithemba lisekhona, ungazibulali sikho sonke. Kunenye indoda ngemilanga ithi le ndoda yayigada izibanjwa, lithi iBhayibhile ngemilanga oPaul noSilas bebushiwe kodwa gadisiwe. Haleluya. Ngoba ngela xesha izibanjwa, amabanjwa ayegadwa, haleluya, ukuze agade noma enza ntoni. Kodwa lithi iBhayibhile the time uPaul noSilas bekhuleka bethandaza, kwakhona unikimo olukhulu kwi-prison babekuyona. Haleluya. Lithi kwaqhekeka ama-chain, lithi isekela zentilongo zabhidlika. Lithi iBhayibhile kukhona le ndoda yayicabanga ukuthi uzibulala, icimba oPaul babalekile, kanti oPaul basekhona babalekanga. Le ndoda ifuna uzibulala ngenxa yaHerode, uyacinga ukuthi once uHerode ave ukuba la madoda abalekile, lithi iBhayibhile wayecinga ukuthi uzobulawa ngoba uHerode wayengafuni mistake. uHerode wayindoda yayikhohlakele kakhulu. Athi uPaul ungazibulali sikho sonke. Namhlanje ngifuna uzoxelela laba bantu abafuna ukuthatha impilo, abafuna ukuzibulala, ngifuna ukuthi ungazibulali, sisaphila sonke, sisekhona sonke. Nawe uThixo usengakwenzela umusa, nawe uNkulunkulu sengayivula indlela yakho, nawe uNkulunkulu sengavula iminyango evalekileyo, nawe uNkulunkulu sengakunikeza lento oyifuna oyifisayo empilweni yakho. Ndithetha xa ingena lo nyaka nathi 2025 is the year of grace. Umusa kaNkulunkulu ungamandla. Abanye bathi it is a year of divine turnaround. Izinto ziyaguquka, izinto ziyatshintsha. Itheknikholi yami esemsebenzini ithi kuyophenduka amatafula. Malibonge igama lika Jesu, ngoba siphethe ivangeli, siphethe ukhiye, siphethe amandla, siphethe ukhiye wokuvula la kuthiwa kusavuleki khona, kodwa siphethe ukhiye wokuvula. Sizoveza lelo cebo likaThixo namhlanje. Icebo likaThixo linamandla. Malibonge igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I'm here to declare namhlanje, I'm here to decree namhlanje ukuba ungaliphosi intawulo bangcwele, ungaliphosi intawulo sisi wami, bhuti wami, ungaliphosi intawulo. Ungagive up empilweni. Impilo ifuna abantu abagive uphayo, impilo ifuna abantu ababekezelayo. Lithi iBhayibhile kunamadoda ayikhonza uNkulunkulu, ekholwa nguThixo, ekholwa ukuthi uNkulunkulu ngenye imini yoba bawuthola izethembiso. Lithi la madoda ade afa abanye bengazitholanga izethembiso. Ndifuna ukuthi umkhonze uNkulunkulu, umkholwe, noma ngabe ayikabikho into akunikeza yona ibonakalayo, kodwa umkholwe lo Thixo ukuthi
ukuthi God is real, God is real, Jesus is real. Umethembe njalo loNkulunkulu, umethembe nomsimo sivuma, umethembe nomsimo sikavuma. He is God, he is a faithful God. Usinakekele njalo uThixo ngeza dala umuntu ambeke emhlabeni agqiba amnyeke kanjalo. UNkulunkulu onekhwele, uNkulunkulu owenza sure ukuthi lo muntu akamdalileyo uyamnikeza okudliwayo, uyamnikeza, uyamprotect, uyamphilisa. He is God, he is a faithful God, he is a powerful God. Kumele siqhubeke simethembe loThixo, singayeki umethemba uNkulunkulu, simethembe njalo uThixo. Malibongwe igama likaJesu, malibongwe igama elinamandla likaKristu. Sizowezwini likaNkulunkulu, sijonge ukuthi uThixo uthini namhlanje. Funa lapha ekhaya nawe wazi ukuthi izulu liyathanda, uyathandwa izulu, uyathandwa nguThixo. So ezwini likaThixo in the book of 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 10. From verse 1 to verse 4. Moreover, verse 1. Brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat. Verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Thank you, Jesus. Verse 5. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Baba lizwi lakho eliphilile moyweni lingcwalise usebenze ngalo uphilise ngalo ukhulule ngalo in Jesus Christ name of Nazareth. Amen. Namhlanje sifunda izwi likaNkulunkulu silithola in the book of Corinthians. Lakhona uPaul ebhala chapter 10 ekhumbuza ukuthi wakhona obaba omkhulu bethu, wakhona amadoda ayiphuma eEgypt. Xa ufuna ngoIsrayeli, lethu Israyeli ehlezi kwindawo ekuthiwa Egypt. Inkosi yakhona kwakuthiwa uFaro. iBhayibheli uFaro wayekhohlakele kakhulu. uFaro inhliziyo kaFaro uThixo wayenza yalukhuni. Lithi iBhayibheli labo kuIsrayeli ephila ngobugqila kule ndawo behlukumezeka, bengazi ukuthi noIsrayeli ngapha eEgypt banazo izinto eziphilonga kubona. Ngoba xa uhleli kwilizwe lobugqila awuboni ukuthi yini into yakho onayo, kodwa kusuke khona into osuke uThixo ekubusise ngayo. Kodwa uma uhlezi kwindawo yobugqila awuboni ukuthi yini into ephilonga kuwena. Ingakho namhlanje abanye abantu bahlezi ebugqileni, behlezi kwinto abahlezi khona ezibagqilazayo, baenda bese beblame uNkulunkulu, bemblema ukuthi lo Thixo akaphenduli, lo Thixo akasenze lokhu noku. Ingxaki sozubone ukuba yini uNkulunkulu lento akublesse ngayo, busise ngayo uma uhlezi kwizwe lobugqila. Until uIsrael what decided to cry unto God. Lithi iBhayibheli waqhubeka uIsrael wakhala njalo ehlupheke eEgypt. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabezwa into elithandayo ngoThixo. Noma ngabe isimo sakho sinjani, noma ngabe uphi, noma ngabe kuthiwa usesonweni esinjani,
Once you cry unto God, uThixo uyakuzwa. uNkulunkulu uyakuzwa. Once you call upon the name of the Lord, God hears you. uNkulunkulu ozwayo. Lathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamuzwa uIsrayeli ekhaya. Wehla. Uma sekehla wahlangana noMose. Uma sethetha noMose ethuma ingilosi yakhe. Lithi iBhayibheli wathi Mose, ndikuvile ukukhala kwabantu bakho. Ndikuvile ukukhala kwabaphaka, ndikuvile ukukhala kwabantwana bakho. Ndikuvile ukukhala kwaIsrael. Kodwa nehlile to rescue them. Nehlile ukuthi ngibahlanga. Ngoba uNkulunkulu ngeza dala umuntu agqiba amshiye kanjalo emhlabeni. uNkulunkulu uyazi ukuthi lo mhlaba kukumhlaba ogcwele inzondo, kukumhlaba ogcwele ububi, kukumhlaba ogcwele uSathane, kukumhlaba ogcwele abathakathi, kukumhlaba ogcwele amadimoni, kukumhlaba ogcwele yonke into ongayicabanga esuke embusweni wakho uSathane. Abantu bahlukumezekile kulomhlaba. Abantu babanjwe isitha. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehla wabahlangula. Emveni kokuThixo wabesika declare ukuthi Moses hamba uye kuFaro uyobaxela ukuthi makadedele abantwana babo. Makadedele abantu babo. Lithi iBhayibheli after sekwenzekile yonke into, lithi uFaro waqala warealize, wakhipha konke wakaIsrayeli, wakhipha izimvu zaIsrayeli, wakhipha inkomo zikaIsrayeli, wabadedela abantwana bakaIsrayeli bahamba. Ngoba sekudala bekulalekile kwindawo behlekiswa. Kudala bekhala kwindawo abahlezi kuyona. Ngoba kumele xa uhlezi kwindawo obona ukuthi yahlukumezeka kuyona kumele ukhale. Ngoba xa sowukhalile uThixo wakuzwa. Akumelanga ukhale kubantu, akumelanga ukhale kumuntu, akumelanga ukhale kumfundisi, akumelanga ukhale noba ngabe kubani, kodwa khala kuThixo. Lithi uIsrayeli wakhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu wabezwa. uThixo wawenza icebo lade lafezeka icebo likaThixo. uFaro wathi wadedela abantwana bakaIsrayeli bahamba. Lithi baphuma nemfuyo yabo eninzi. Baphuma nayo yonke ubucebi ama-riches wabo. Lithi iBhayibheli kanti endleleni yonke, lithi iBhayibheli bahlangana nolwandle olubomvu. Lithi iBhayibheli uMose balibonga igama likaJesu. uThixo wathi Mose uphethene esandleni. Mose waveza kanti uphethe induku, wabetha bavuleka ulwandle olubomvu. Abantwana bakaIsrayeli bahamba. Namhlanje uPaul usixelela ngoba bomkhulu bethu. Uyasireminder namhlanje ukuba laba bantu babehlezi kuEgypt, babehlukumezeka, baphinde baenda babekhululeka. uNkulunkulu wahamba nabo. Lithi iBhayibheli during the day wabalida behamba nomqulu welifu, kanti uNkulunkulu uhamba nabo. uThixo uyabalandela. Lithi during the night wabalida ngopillar of fire, ngoba la ekhona wayeziveze ngumlilo. Ithi isandla sikaThixo wayebathwele, wayebathe nkqi ngesandla sakhe sinamandla. Lithi iBhayibheli elo dwala linguKristu lalibalandela. Lelo dwala elinguKristu lalibalandela. Kulo verse 4 kule ncwadi esiyifundileyo namhlanje sixelela ngedwala elalibalandela, elaliKristu. Abantu abaninzi namhlanje bathi uJesu akekho in the book of Old Testament. Kodwa ngifuna ukuxelela, when you believe in God, when you read the Bible, uThixo uJesu uyafumaneka even in the book of Old Testament. uJesu uyafumaneka. Lithi waba lidwala. Lithi baphuza kubi idwala. Baphuza kubi idwala. Babesoma baphuza kubi idwala. Bafike futhi bakhala bathi Mose silambile. uMose wathetha noThixo kwehlimana. Kuba leli dwala lalihamba libaprovide. Uma belambile behambe bebaprovide. Ngoba noba ngabe bakhala ngani endleleni, uThixo wayehlezi njalo ebalandela. Ngoba uNkulunkulu ongeke athi xa ekhupha ezweni lobugqila gqiba bangakulandeli. La khona uThixo ekhupha khona elizweni lobugqila, uThixo uyakulandela. uJesu Kristu wabalandela njalo. Bathi sebenqaniwe endleleni babona idwala, uba kanti baphuza kulona idwala.
baphuza kuye lo Jesu waprofetwa ngaye, baphuza lo Jesu uMose wakhuluma ngaye, lo Jesu uMose wabhala ngaye, baphuza kuyena. Simvaseke sithi uJesu Kristu athi mina ndingamanzi okuphila, uthi wawasela namanzi ekunomnikeza wona kuyogobhoza imifula emubulini yakhe, ngoba ungamanzi okuphila. Athi uJesu Kristu okunqobileyo uyosela kumanzi okuphila, uyodla umuthi wokuphila, ngoba uKristu kukuphila. Jesus Christ is life. Ingakho bathi baqhubeka nendlela bephuza kulona idwala, behamba kulona idwala, idwala libakhusele, idwala libalwela, ngoba le idwala lalibalwela nasempini abahlangana nazo. Amangala Israyeli ukuthi unqoba kanjani, kanti lidwala liyabanqobela. Lo Jesu Kristu uhamba nabo uyabalwela, lo Jesu Kristu uhamba nabo ubanikeza ukuphila, ubanikeza amanzi baphuze. Upaul namhlanje just reminder ukuthi xa isefika kuverse 5 nansi indaba iqala khona. Xa sesifika kuverse 5 lithi but with the many of them God was not well pleased. Noma ngabe bephuza kulona idwala behamba nalo uNkulunkulu, kodwa uThixo wayengathokozile ngabo abanye. Ngoba ifi sisiyevu ukuthi uIsrayeli wahamba wasenzela ithole legolide endleleni. Even le mihla esiphila kuyona kunabantu namhlanje abanqama ukuba balandele uNkulunkulu, bami bawulanda amanye amandla kuba bengafuni ukulandela, ukungafuni ukukhuleka endleleni, bengafuni ukulandela izimiso zikaNkulunkulu, bahamba bawulanda amanye amandla. Even uNkulunkulu athokozile ngabo bantu. Namhlanje kugcwele abantu abaninzi emasontweni, abanye abantu abasayiphila intando kaNkulunkulu, kodwa xa befika phambi kwethu, befike ebandleni, bafike badumisa ingathi abantu abaphila ngcwele, ingathi abantu abaphilela uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu akathokozile ngabo. Kunabantu even banikela imali ezinkulu emasontweni, banikeza yonke into efunwa esontweni, kanti uNkulunkulu yena akathokozile ngabo bantu. Same applies kule generation yethu. Kunabantu abangafuna ukuphilela uNkulunkulu, kunabantu abangafuna ukuphila ngcwele, kunabantu abafuna ukuphila intando yabo. uThixo akathokozile ngabo bantu. Abanye bayazifika bafike bemethi befaka imask uma befika endlini kaThixo, bafike badumise uma sithi you are holy, kanti impilo zabo azikho ngcwele zona. Abanye bagcwele amagqubu uma besiya emasonto, bagcwele amagqubu, bagcwele inzondo, abakhulumisane abantu abaninzi, abazalana abaninzi. uThixo akathokozile ngalabo bantu. Namhlanje ngizovusa ibandla likaNkulunkulu ukuba idwala leli likuKristu yenza, make sure phila kahle phambi koNkulunkulu, yenza ngandlela zonke ukuba uyaphila kakuhle, urepresent izulu, uphile emhlabeni. Abanye abantu lithi iBhayibheli bona, lithi iBhayibheli khona enye ivesi athi khona ikhotile uPaul, lithi abanye balinyazwa yi-sexual immorality. Lithi kwafa abantu 23,000 yabantu yafela endleleni, 23,000 because of sexual immorality. Ngoba uNkulunkulu noma ngabe babephuza kulidwala, kodwa uNkulunkulu akathokozile, uNkulunkulu akajabulanga. Yebo uNkulunkulu uhamba nabo bathwele, uNkulunkulu bavikela uyabalwela, kodwa uNkulunkulu akathokozile ngempilo zabo. Ngoba sebone kakhulu, sebonile, ngoba bavumele inyama yabo yabacontrola. Namhlanje kumasonto ethu uma sehlangene abantu babanjwe yi-sexual immorality, abaninzi babanjwe yi-sexual immorality in the church of God, and uNkulunkulu akathokozile ngabo bantu. Abantu abaphila amanyala, bayona abantu baqale bahambe boziveza phambi koNkulunkulu, badumise uNkulunkulu, and uNkulunkulu akathokozile ngabo bantu. uThixo akasoze athokoze umuntu esona, akasoze uNkulunkulu ajabule umuntu esona.
Abanye abantu abasenandaba nokuba kabe kwenzakala ntoni, abasenandaba ukuthi nokuthi uJesu uyabuya, impilo abayiphilayo iyaxelela ukuthi laba bantu abanandaba noNkulunkulu, abanandaba ukuthi uJesu Kristu uyabuya ngelinye ilanga. Kunamadoda ashumayela ivangeli likaKristu aze ahambe emhlabeni enza show ukuthi bawini imiphefumulo, kodwa kunabantu namhlanje abazobhidliza ibandla likaNkulunkulu. Kunabantu namhlanje abaqwaya impi endlini kaThixo, bavusa impi endlini kaThixo. Siyazondana sodwa sikabazalwane, asifuna ungenelana sodwa sikabazalwane. Ingxaki abantu abaninzi abasamfuna uThixo, asamfuna uJesu, yebo bayaya emasontweni. Ingxaki bacimba ungcono bona, kanti ayikho, is not about ourselves but it's all about Jesus Christ. Lento ingandaba noJesu, ingendaba nedwala elinguJesu Kristu. Kumele sazi ukuba la siyaphilela uNkulunkulu. Kunabazalwane namhlanje abafike beziveza phambi kwempilo zethu, baveze ebandleni ukuba bona bayakholwa, kanti ngabe kusiphekeni benzela abantu abangasekhoyo, abantu abafileyo, babaxhelela, babahlinzela, babenzela imiqombo yonke into, benzela abantu abafile abangasekhoyo. Bathi hayi siyabonga ngoba omkhulu bethu, sicela nyambe nathi baphinde baze kuThixo bazothi Thixo sicela uhambela. uNkulunkulu akathokozile ngabo bantu. uThixo akathokozile ngabo bantu. uThixo ufuna abantu abazothi xa beziletha kuyena bafike bezilethe bengcwele, bazonikela imizimba yabo kuye uThixo. That is why lizothi iBhayibheli nina nonke nalo ithemba zenzeni inyulo egazini likaJesu. Abantu banamhlanje, abazalwane banamhlanje abanandaba nokuzenza ngcwele. Namhlanje uthi xa ungena ebandleni ufike ibandla lifana nezwe, ufike izwe lifana nebandla, ungabe sazi ukuthi ngeyiphi eyona yona. Ingxaki abantu bafuna ukufana nezwe, abazalwane bafuna ukufana nezwe, kodwa bathi bayakholwa basindise. Abanye ngenxa yoba bangathandazi bahamba bayolanda amandla, babuya amandla rongo, bafike baya kwizangoma kwenyanga beyokhonsata, baphinde babuye bazothi Jesus, bazophuza la. uNkulunkulu akathokozile, uNkulunkulu akathokozile. uThixo ufuna ibandla lakhe lingcwele, uThixo ufuna ibandla lakhe lingcwele. Kumele sithi siyophuza kuwo lamanzi, siphuza amanzi siphila ngcwele. Asikwazi ukuthi sithi siya sokwenzela idemoni siphinde sibuye sizodla kwindebe kaKristu, siyodla kwisidlo senkosi ngaba besenzela amademoni. Asikwazi bangcwele. Kumele sibe ngabazalwane abaphila iqiniso, abazalwane abanothando, abanenzi uthando lwabo lubalahla dala, balahlekana nothando lukaKristu. Abasenandaba babhizi ema-TVini, umuntu 24/7 ubukela iTV, umuntu 24/7 ucofa ifoni. Even abazalwane bayicofa ifoni sebesethetha kusontwa, umuntu abebhizi kuWhatsApp. Ingxaki uNkulunkulu yebo bayaphuza kuwamanzi anguKristu, kodwa uNkulunkulu akathokozile ngabo bantu. Asikwazi bangcwele sithi sihlangene sizokhonza uThixo, kodwa wena ubhizi efonini, ubhizi. Abanye bababhizi even outside, badla indaba outside, kodwa ngaphakathi kuyasontwa, ngaphakathi kuyakhonzwa. Yebo uNkulunkulu, yebo uyanikhusela, uNkulunkulu uyaniphuzisa lamanzi, kodwa uNkulunkulu ufuna uxela namhlanje akasithokozile. uThixo akathokozile, uThixo akajabulanga uNkulunkulu ngesimo esisiphilayo. Sesiletha ukungcola sakufaka endlini, sithi abanye bayaklina, abanye baletha udoda endlini kaThixo. Ingxaki uNkulunkulu akathokozile. Yebo siyaye emasontweni sifike siphuze uJesu Kristu, sifike siphuze amanzi okuphila, kodwa uNkulunkulu ufuna uxelela akathokozile. Abantu balandela impilo eyiphilwe ngubaba omkhulu bethu, balandela impilo eyiphilwa abantwana baka-Israyeli. Abantwana baka-Israyeli babekhonza izithixo, baphinde bazokhonza uNkulunkulu. Namhlanje kugcwele amasonto, namhlanje amisa izithixo, uphinde kuvusa uThixo.
ayikwazeki bangcwele kule generation yethu. Kumele senze sure ukuthi ibandla likaKristu liphila kahle, ibandla likaThixo liphila right. Mangabe ngathi uJesu akazubuya bangcwele. Uchilo Peter. When you read Peter, athi uPeter abanye bayabuza ukuthi uyofika lini nalo suku lokuthi uJesu kudala lithetha ngalo Jesu obuyayo manje sekuyi 2000 years ago uJesu akakabuyi. Ingxaki labo bantu yebo bayamkhonza uThixo, yebo bayamazi uThixo, kodwa uNkulunkulu akathokozile ngabo bantu. Ba-against the second coming of Christ. Abantu ba-against the second coming of Jesus Christ. Namhlanje eSouth Africa ugcwele amasonto against ukubuya kwenkosi uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli uJesu in the book of Acts chapter 1 khawufunda ba lithi bagqolozela phezulu de uJesu enyukela phezulu. Lithi ingilosi izathetha naba yathi maGalili kode kubeni nini meapa kode kubeni nigqolozele phezulu uJesu senimbone enyuka kanje uyophinda buye kwakanje. Yebo niyagcwalisa amasonto kodwa uNkulunkulu akathokozile ngaleyo nto. Awukwazi ukukhonza inkosi ezimbili, awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ukhonza uSathane. Kumele ukwazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso, moya nangeqiniso, umkholo umkhonze. Ungayenzi intando yakho kodwa yenza intando kaNkulunkulu. Uthi uJesu Kristu ayithetha uthi ngabalenzayo izwi likaNkulunkulu abayombona uKristu, abayongena kumbuso wezulu, ngabalenzayo abazalene banamhlanje bayalithetha nje bayaconfessa imilomo yabo kodwa izwi abalenzi. Kuyokunceda ngantoni ukuvuma ukuthi uJesu uyaphila, uJesu unamandla, kanti impilo iphilayo ayizukisi uNkulunkulu? Kuyokusiza ngani mntaka baba? Kuyokusiza ngani mntaka baba uphila intando yakho? Namhlanje nizovusa ibandla likaKristu uba masingafani nezwe, malibandla malingafani nezwe, malingafani nabantu abakhonza izithixo, ibandla malingafani nabantu abakhonza inyanga abayokhonsata, kodwa ibandla malihluke. Uma usithi wena you are the body of Christ, make sure ukuthi uyehluka. Make sure ukuthi impilo ephilayo mayibonakala even outside. Ngoba levangeli likaKristu ibonakala ingaphakathi futhi na outside. Malibonke igama likaJesu Kristu, makabonke uNkulunkulu ophilayo, makabonke uJesu onamandla, malibonke iqhawe lengcwele, iqhawe linamandla. We still believe ukuthi Jesus is coming back again. Lungisa indaba yakho noKristu, lungisa indaba yakho noJesu. Ixesha lakho lingekapheli lomhlaba. Ukubuya kwaJesu akusekho kude ngoku, ngoba sesiyabona ukuthi every scripture, every biblical prophecy are practical, kodwa kusenamakholwa asadlala. uJesu sengabuya noma ngabe kunini ngo sesilindele church for second coming of Christ, silindele ukukhala kweqelongo, kodwa uJesu uyothi ebuya abanye abantu bawube bephila impilo yamanyala. Ngoba abazalwane abaninzi bayithanda ukuphila impilo yamanyala. Abanye abaninzi even abefundisi abaninzi bayosaba ukuconfronta even ipornography, bayosaba ukuconfront masturbation ebandleni kaKristu. Ugcwele amakholwa athanda sexual sin, athanda masturbation, athi yebo anjoli ebandlani nandoda kodwa kungcono ndisevise. Ifuna ukuqelela namhlanje mzalwane nami, you better repent before the second coming. You better repent now mzalwane wami, uJesu Kristu uyabuya. Ifuna ukuqala namhlanje, lahla onke amanyala, shiya onke amanyala. Yekela lento yenzayo kuyi-secret place, ngoba ngabe uthi wena uyasifihlela thina, kodwa uNkulunkulu uyakubona ukuthi wena ubuka ipornography, uNkulunkulu uyakubona ukuthi uyamasturbate, uNkulunkulu uyakubona ukuthi uyalalana endlini kaThixo. Malibonke igama likaJesu Kristu,
Ibandla laseKorinte nalo lake lahlasela i-sexual immorality. Lahlaseleke uPaul wavela esejele ebotshiwe wavuka ukuthi uthi uPaul uyavuka ukuthi kwandile umbulo ebandleni uthi lo wenze leyo nto makayishiye uthi ngimgwebile leyo nto. Abazalwane banamhlanje bathi do not judge, kodwa uPaul ngelilanga wathi lo wenze leyo nto senimgwebile makarepent, ngoba ukugweba kwethu ku-righteous like God. Uma sikugweba thina sithi repent. Uma sigweba thina sithi repent from your sin. Repent. Athi inqondo yena sengqondweni ithi mayiphile philana engqondweni philana enhlizweni. Musane ungcolisa ithempeli likaNkulunkulu lomzimba eniwambetheyo lithempile likaThixo. Lithempile umoya ongcwele ehlala khona, ngoba umoya ongcwele ufuna indawo eqoqekile, indawo eclean lapho ezokwazi ukuthi akhulume khona, athethe khona. Make sure ukuthi uyarepenta before, ngoba insuku zomuntu emhlabeni zibaliwe. Awulazi usuku lokuhamba kwakho kulo mhlaba, kodwa yazi ukuthi wonke umuntu ophila emhlabeni insuku zakhe zokuphila zibaliwe, ngoba kuyokunceda ntoni ukuzuza izwe lonke kodwa ukuphila kwakho ulahlekane nakho. Namhlanje ngizovusa abantu, namhlanje ibandla kaNkulunkulu andihambelanga kwizoni namhlanje, kodwa ndihambele kwibandla kaKristu. Ngizothatha ibandla kaKristu ngilibuyisela kwi-pillars, ngilibuyisela kuKristu kumandla alo. Lithi iBhayibhile enye, when the Holy Spirit ezokwehla phezu kwenu, you shall receive power. Namhlanje ngizolanda ibandla, ngizolanda intombi nensizwa nogogo nomama nabenesayini esikhulu. Siyeni kuKristu Jesu, athi uJesu bonke abanithandayo mabathwathe umnqamlezo wabo banilandele. Thina we are following Christ, thina sivumela uKristu kube nguyosebenzayo. Abanye sebegcwalisa social media bathi imimangaliso nemiqondiso ayisenzeki ebandleni kaThixo. Ngifuna uzoxela mhlawumbe ngeke yenzeke kumuntu ongcolile. uThixo ngeke aziveze ngomuntu ongcolile, uThixo ngeke azinqine ngomuntu ongcolile. Noma ngabe kuthiwa ngabeka izandla abantu abagulayo ngeze baphile, bayophiliswa ngoba wena usebenzisa into ezirong. Kunabantu abasebenza ama-fake miracles, babenza ama-fake miracle signs and wonders. Ngifuna ukuqala mhlanje bonke abantu namhlanje, bonke abazalwane babazi ukuthi mabaphile ngcwele. Try by all means to live a holy life. uThixo uthi wayengathokozile uNkulunkulu ngab'Israyeli, wayengathokozile ngoba bazenzela awuThixo babo, bakhonza uThixo babo. Mabese ngoba uThixo babo zange babenzele something, zange babenzele into, noma bebekhonza ngoba belikhonza ithole legolide, kodwa ithole legolide zange labasiza, ngoba xa bafika izifo babekhala uNkulunkulu ngoba bayazi ukuthi ngubani owenza imiqondo, ubani obonhlanga, ubani obaphilisa. Fana no-Israyeli namhlanje warealize ukuthi wabuyela kuNkulunkulu, wabuyela wathi ngiyamazi uJesu, ngiyamazi uNkulunkulu wami. Namhlanje ngifuna uvusa ibandla likaKristu, sisayobungaza ukufa kwenkosi yethu uJesu nokuvuka kwayo. Ngifuna ukuthi namhlanje ibandla lomcabango, ibandla lenqondo othi I was crucified with Christ and buried with Christ and risen with Christ. Athi uPaul uba ngabe navuswa kunye noKristu, funane kwaphezulu la uKristu ekhona. Namhlanje abantu bafuna okwaphansi, namhlanje abantu bafuna okwaphansi ngoba into zaphansi zinesikhathi sokuphelelwa. Abafuna into zaphezulu. Ngifuna ukuxelela abangcwele kunalapho siyakhona, lapha khona ngekho kuhlungu khona, lapha khona ngekho kufa khona. Sayoduduzwa inyembezi zethu ziyokusulwa. Ngifuna ukuxelela mhlanje phila kahle uselapha emhlabeni, philela izulu uselapha emhlabeni, phila ngcwele uselapha emhlabeni. uNkulunkulu makathokoze ngawe, makajabule ngawe ukuthi wena uphila kahle.
uThixo makazibethe isifuba ukuthi lo muntu ngimbeke ngokumethemba kulomhlaba. uThixo mangasoli ngawe lenye uyakho ukuthi uNkulunkulu wazisola ngoba umuntu umdalele ntoni, kodwa uphinde waba nomusa ngoba uNkulunkulu ogcwele umusa. Uyamlandelela umoni kuze kube sekufeni azawungena ethuneni. Ndifuna ucela namhlanje philani kahle, uThixo makathokoze ngani mase nihlangene, uThixo makajabule, uThixo makajabule manje nihlangene. Ilweleli lento ukuthi xa niselihlangene niyazi ukuthi niphila ngcwele ebandleni, kube libandle liphila ngcwele elithokozisa uThixo ngalo lonke ixesha. Makabongwe uJesu Kristu. Sishumayela lo Jesu onamandla, sishumayela lo Jesu oxolela izono, lo Jesu onamandla omthandayo umuntu. Uthando lwakhe lubanzi lujulile, uthando lwakhe uyasithanda uThixo as long as sisaphila, kodwa must make sure ukuthi siphila kahle. Amela kumele sibe abazana nabakholelayo, sibe ngabazana abanganaqhubu, sibe ngabazana abangena jealous. Abazana banamhlanje bane jealous, umuntu masephumelela bane jealous, bafuna ukuphumelela bodwa abazana banamhlanje. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje umuntu mayiphumelela amjabulele, jabulela impumelelo yomunye umuntu, support omunye umuntu, thanda umuntu, thanda umzalwana. Uyithi iBhayibhile ozonda umzalwana kuyisibulala muntu, isixhabela muntu, ukuthi xa ugcwele inzondo uyabulala. Uma uzonda umuntu uyabulala, uyayemedala uma uzonda umuntu. Amelanga umuntu kaNkulunkulu umzonde, kumele umuntu kaNkulunkulu umthande. Noma ngabe kuthiwa yisidaka umthande, noma ngabe kuthiwa yiprostitute umthande, noma kuthiwa yidrangazi umthande, noma kuthiwa yidrug dealer umthande, ngoba thina siphile ukubonisa uthando kubantu. uJesu Kristu wathanda even ama-prostitute, wafika wahlala nama-prostitute, wahlala nabantu berhafu, eshumela ivangeli kaKristu, eshumela ivangeli lakhe. Abantu baguquka, abantu baphenduke, ngoba uKristu wayethanda abantu. Nathi kumele abantu sibathande. Ungathi noba umuntu wewiki or umzalwane othize wiki wena ungamthandi, umphosele okanye umhlebe. Namhlanje kugcwele abantu namhlanje athi umzalwane noba seke sonile athathe social media aphoste tojongani nje kuhlekise kanti xalela ibandla namhlanje. Ibandla namhlanje umuntu maseke usonile uyathathwa abeke ku social media ukuze abonwe yizwe, kuhlekise ngaye, uthi ngamanye amazwi namgqibezela lo mzalwane. Ibandla namhlanje uNkulunkulu akathokozile, akajabulanga. Yebo bona bayaphuza, yebo bona bayeza esontweni, yebo bayahlangana, kodwa nithokozile ngabo. Kuyizwe atheka umzalwane, kuyizwe ubulala umzalwane. Namhlanje kunabefundisi namhlanje abantu noba sebesonini noba sebedithe noma ngabe yini, uthola ukuthi intshumayelo yezilento ive yaziphumela. Namhlanje vesithi ngabaprofeti bamanga, abafundisi bamanga, singazi ukuthi lo muntu wenza impazamo. Instead ukuba siyamkhava, sikhava ihlazo lakhe. uThixo ukhava amahlazo ethu. Nathi uba ngabe kuthiwa izinyo izinto ziyavela, uNkulunkulu benohlazisa ingqange ufihla uhlazo lwethu. Kodwa namhlanje abazalwane baliveza ngaphandle, bathi lo muntu kungcono afe nokwaphila. Ibandla namhlanje lingcolile likhohlakeleyo, kodwa basibiza ukuthi singumzimba kaKristu. Angeze ube ngumzimba kaJesu Kristu kodwa ukhohlakele. Namhlanje sinesifunde ukuthi noba umzalwane wonile kumele sifunde ukuthi alithi iBhayibhile, when you read in the book of 1 John chapter 2, uthi bantu abathi bazali nibhalela lezi zinto ukuthi ningoni, kodwa ukhona othe wona makaze uba sinomthetheleli uJesu Kristu, isicama kushelo sezulo zethu. Kumele
sibe nomcabango ukuthi umzalwane bayisonile masikhuleke ngaye sithandaze ngaye ade afike kwiposition yokuba ndirepentile ndiphendukile sendibuyele emandleni. Amelanga sibe ngabantu abacinezela abazalwane, sibe ngabantu abazonda abazalwane. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Namhlanje sithi the salvation of Jesus Christ. So part 3 of the salvation of Jesus Christ. The salvation of Jesus Christ. Sishumela ivangeli lika Kristu ukuthi abantu barepresent izulu esemhlabeni. Barepresent uNkulunkulu behlezi emhlabeni, bephila emhlabeni. Kumele sibuyele kwi-source yamandla, sibuyele kulamandla ehla nge-media Pentecost. Sibuyele kulamandla esizwa lithi iBhayibheli xa sefile uMoncwele nizuba ngabafakazi bami. Sifakaza ngoJesu, kumele sithi silungise zonke izinto bezimoshakele ebandleni ukuze sikwazi uba ngofakazi aba-right. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu ophilayo. Malibongwe idwala likaJesu Kristu. Namhlanje leli dwala elithetha ngalo lisekhona. Namhlanje leli dwala lisahamba nathi. Leli dwala lisenathi lisaphila kuthina. Leli dwala lingcwele, linguKristu. Lithi ngelinye ilanga ukuthi uJesu bonke abanqobayo nobenza insika endlini yakhe. Silwela ukuthi ngelinye ilanga senze insika, senze iphila in the house of God. Ngoba sesinqobile. Noma ngabe kuthiwa sihlaselwe noma ngabe yini, kodwa sinehope, sinethemba ukuthi ngelinye ilanga sizokwenza insika. Silwela ukuthi sinqobe njalo. Ngoba thina we are more than conquerors. In Christ we win, in Christ we move, in Christ we walk, in Christ we rest. Kumele sijabulele ukuthi siphile kuJesu alolonke la. Makabonge uJesu Kristu enkosi. Sendiyavala abangcwele. Namhlanje ngizoveza lento ukuthi uJesu uyabathanda abantu. Ngoba ngabe khona umntaka babo khona endlini ubukele. Kodwa udinga lo Kristu, udinga lo Jesu empilweni yakho. Ngifuna ukuthi kubalekela kuJesu ixesha lakho lokuba uhambe emhlabeni engafiki. iBhayibheli usuku nosuku ukufa kuyofika. Kodwa kumele ukufa xa ukufika ukufa uKristu. Ngoba zimbini into abantu abafela kusona. Abantu uthi uJesu Kristu, if you don't repent you will die in your sin. Aphinda uJesu Kristu in the book of Revelation babusisiwe abantu abafayo befela enkosini. Zimbini izinto is either you die in sin or you die in Christ. Bonke abafayo bafela kwisono, soze babuhle lifa izulu, soze bangene izulu, soze babonane noNkulunkulu. Bonke abafayo befela kuKristu, yibo laba abawubona uNkulunkulu, yibo laba abawubona izulu, yibo abawungena ezulwini. Alithi iBhayibheli kuyobuza ukuthi ngobani aba. Lithi iBhayibheli lithi ngilosophe lithi ngabasuka embandezelweni, ngabasuka abahlanzile, abahlambile ingubo zabo, abangcwalisileyo besaphila emhlabeni, ngabanqobileyo. Umele uzame mntaka baba, ukhona ekhaya uyazazi ukuthi uJesu awunayo. Namhlanje lithi iBhayibheli uSathana he came to steal, to destroy and to he came to steal, to destroy and to kill. uSathana ubhonga njengengonyama ukhangela noma ngubani angamqengana. Ifuna uqala namhlanje mntaka baba ukuthi awuphili because of uphila lomhlaba, kodwa igrace kaThixo sakusiza. Ifuna ukuthi mntaka baba balekela kuThixo ngoba ixesha lisekhona. Balekela uNkulunkulu ixesha lisekhona. uSathana engaqatheki, uSathana engaqdestroy, uSathana engakubulala. Balekela kuJesu Kristu. Woza kuJesu, wozani nina nonke nikhatheleyo, nina nisindwa umthwalo. Wozani nangu uJesu Kristu.
nali wonke linamandla akuJesu wabethelwayo wabafela bonke abantu emhlabeni wafela zonke bonke abantu wafela zonke inhlanga emhlabeni ukuze ubani nobani aphilele uKristu aphilele uNkulunkulu asindise umuntu emhlabeni ngoba ukusindiswa is very important ukusindiswa is the key ukusindiswa kuyimpilo kaNkulunkulu uthatha impilo kaNkulunkulu udele yakhe impilo kodwa uthatha impilo kaJesu sendithandaza khona endlini lo Jesu uyamdinga empilweni yakhe uyamfuna kunabantu abafuna uThixo kodwa badinga umuntu ozabashumayeza badinga umuntu ozabaxelela ukuthi lo Jesu usasindisa ngifuna ukuxelela mntaka baba nobukhona khona la ekhaya isikhona uSathana uphe umkhosi to make sure ukuthi ivoice kaSathana make sure you kill them all kodwa namhlanje ngifuna uzokulanda namhlanje ukuthi come back to God come to Christ uJesu Kristu akusiza nawe akayisindisa yakho impilo awungasoneza kuThixo namhlanje ungamthatha lo Kristu umenzo wakho akubiyele ahambe nawe in Christ Jesus senkhuleka senthandaza ngegama lika Jesu Kristu inkosi Thixo makusiza sincede ancede ibandla lakhe ungatsho lamazwi umwabe udinga uKristu udinga uJesu uthi inkosi uYesu yakwamkela ukube inkosi yami namhlanje ngena enhlizweni yami namhlanje ngisindisiwe Jesu bala incwadi bala igama lami encwadi lokuphila enza umntwana wakho in Christ Jesus amen usindisiwe mntaka baba egameni lika Jesu senthandaza namhlanje Thixo manje sisize uNkulunkulu anibusise anibiyele njalo egama lika Jesu sophinde sibonane kwilixa elizayo egameni lika Jesu babulungile umuhle ongcwele Thixo wethu uyakhazimula igama lakho Nkosi libongwa ingilosi libongwa izidalwa libongwa abantu amakhosi omhlaba igama lakho Kristu linamandla lingcwele egameni lika Jesu namhlanje uNkulunkulu ongcwele sibonga umusa wakho Kristu sibonga Kristu Jesu ngosinqomela njalo sibonga izwi namhlanje liwele esiwele ndawo lahlala phezulu kwempilo zethu oyingcwele I pray for church Jesus Christ ukuthi ibandla lakho liphile ngcwele baba wethu namandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha I pray uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu namandla amasonto onke prepare ukuthi inkosi yakubungaza ukufa kwenkosi uJesu nokuvuka kwayo baba wethu ongcwele baba egameni lika Jesu besenze lungiselelo uNkulunkulu namandla behamba kodwa prepare abanye sebeqalile moya ongcwele ngibasindise bafihle babe more wisdom baba wethu namandla lithi endleleni zonke abazobe betravela kuzona moya ongcwele destroyer wonke amadimoni aphuza igazi labantu wonke amadimoni aplena ama-accident ezindleleni ngegama lika Jesu ndiyavimba ndiyavala wonke amasathane ezitadile ama-accident ezindleleni abathakade wonke ndiyabadestroya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha namhlanje baba ndikhupha inkembe namandla inkembe ebukhali baba wethu ongcwele izwi likaThixo baba wethu namandla ngegama lika Jesu lethi izwi lakho every knee shall bow every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord baba wethu ongcwele ikhulekela uNkulunkulu namandla amafamily wonke Thixo namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha I pray Nkosi uJesu for the great revival in South Africa uNkulunkulu ongcwele onamandla baba wethu onamandla masithi masehlangene sibungaza uNkulunkulu ongcwele kwenzeke isimanga even in our generation baba wethu ongcwele kuthokeleke ilanga irevival yaqala eSouth Africa yasheka umhlaba wonke uNkulunkulu ongcwele ndiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha usibonakalise kuwo onke amabandla khona eSouth Africa uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha moya ongcwele ziveze kubafundi uziveze bazalwane uziveze kubaprofeti bakho uNkulunkulu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha destroy onke ama-altars wabathakazi ama-altars wamagqwirha ama-altars wamadevil worship ndiyabadestroya onke ama-altars wabaprofeti bamanga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha
waseNazaretha. Baba ndiyathandaza moya ngcwele futhi we believe, we declare, we decree bonke abaprofeti bamanga bayo-exposeka uNkulunkulu ongcwele, bayo-exposeka bonke abafundisi abathweleyo ngegama likaJesu, bayo-exposeka ngegama likaJesu bonke abantu abaphilela ukuthi badestroye ibandla likaNkulunkulu. Uthe uThixo mayubadestroya uNkulunkulu ongcwele onamandla. uThixo wathi wonke umuntu ochithayo indlu yami nami ndokumdestroya uNkulunkulu onamandla egameni likaJesu Kristu. Baba siza ibandla lakho lime sibili uNkulunkulu ongcwele, liqine emandleni, libuyele emandleni alo uNkulunkulu ongcwele egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli Nkosi in the book of Isaiah 54 uNkulunkulu ongcwele uverse 18 lithi iBhayibheli bonke abavukela nathi uNkulunkulu ongcwele abalwa nathi they shall fall. Baba wethu onamandla lithi akhosikade esikhutshweni ethini esiyophumelela. Baba wethu ongcwele every tongue that shall rise against us shall be judged uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Egama likaJesu let every enemy be scattered in the name of Jesus Christ. Baba wethu ongcwele bonke abantu abathatha izithombe zethu uNkulunkulu ongcwele beyozithakada beyothetha ngathi uNkulunkulu ongcwele phansi kwamanzi emkhathini kuzo zonke izikhonzi zikaSathane. Baba siyadestroya uNkulunkulu ongcwele, mabalwe bodwa, mababulalele bodwa bonke uNkulunkulu ongcwele abaqopha imithi yabo ukuthi izosdestroya, izosibulala uNkulunkulu onamandla bakuhlakazeke bona uNkulunkulu ongcwele bakufe bona ngegama likaJesu. Wonke amasatanist amadevil worshipper azama ukubulala thina, azama ukudestroya thina ngegama likaJesu kuyodestroyeka amadevil, kuyodestroyeka bona in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla, we declare no gates of hell shall prevail against your church egameni likaJesu. No weapon from the gates shall prosper in the name of Jesus Christ. We are covered. Baba wethu ongcwele bonke abadinga imisebenzi bayifumana moya ongcwele, abadala befaka ama-CVs wabo uNkulunkulu ongcwele ndivula ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ongcwele bonke abantu ezibhedlela ndiyakhuleka ngabo mabaphiliswe uNkulunkulu ongcwele, abamaphrisini uNkulunkulu ongcwele ndikhuleka ukuthi basindiswe, umhlaba wonke usindiswe egameni likaJesu. I pray for great repentance emhlabeni wonke jikelele moya ongcwele. I believe ukuthi even a prostitute, Baba abaprofeti, Baba wethu ongcwele, ama-prostitute ayozegijima abathi we need this Jesus. Baba ama-drug dealers ayofika azothi we need this Jesus. Bonke Nkosi ama-drunkards bayofika bathi we need this Jesus. Baba wethu ongcwele zonke izoni ziyofika zigijima zithi we need this Jesus Christ. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu siyakhuleka siyathandaza uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele, we bless your name Jesus Christ. Protect every family, every person, every soul. Protect them moya ongcwele egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen. Hallelujah bangcwele. Sendiyavala egameni likaJesu. Sawuphinde sibonane next week Monday. Next week Monday sobe sibhizi kakhulu, sisebhasikeni, sobe sijabula kakhulu ebhasikeni sobungaza. Uyidle kahle nawe ebukeleyo ibhasika, uyilungiselele ukuthi uhambe uyobungaza nawe uJesu wafaya wavuka. Sobungaza lolu suku olunamandla. Namhlanje safelwa indoda uKristu. Sobungaza ukuthi nathi incwadi yamacala esimangalela yabethela uKristu Jesu. Namhlanje sinesibindi sokuthi we are righteous, sinesibindi sokuthi we are holy, sinesibindi sokuthi namhlanje siphilela uNkulunkulu. Namhlanje sinesibindi sokuthi singabantwana bakaThixo, asibulaleki, asithakatheki, asiloyeki ngoba sinoThixo ongcwele, uThixo onamandla ohlezi njalo sibiyele. uThixo akusise njalo akusize. Siyabona bebukele ubuli yesana, uThixo akusise. Siyabona ubuli, siyabona uDumi Khanyo Mangisa, mama wami, uThixo akusise mama wami, lagcina kudala akugqibela kudala mama wami, ngelinye ilanga ndiyofika apha eSlondon ngegama likaJesu. Sibone enye colleague yami apha Opasi, sibonge my brother, ndiyabonga ukuthi uhlezi njalo. Amen, amen, amen tate Opasi, amen. Sibonge all eyes well, all eyes well. Siyabonga my brother, siyabonga uThixo akusise, usabukele njalo. uNkulunkulu anandise, anivulele iminyango evalekile, anibusise, abusise imindeni yenu. Umisheke Ndlovu, uNkulunkulu akusise.
egameni likaJesu sabusisa umndeni wakho wonke. Siphe sihle Chabalala, siyabonga kakhulu. Siphe sihle Chabalala, ngiyabonga ukuthi ubukele, ngibulele nabo bonke abantu bebukela lo live. Zonke intshumayelo zikhona ku YouTube, Chumayela la Facebook uyazifaka ku YouTube. Ndikhona Evangelist Emvakade, ndiyatholakala futhi ku TikTok, ngoku Facebook, ulwanami Facebook. Ndabona ukuthi khona idimoni elikhona apha ku Facebook. Uma nisenshumayela la ku Facebook unikeza thathi i-30 days intshumayelo yami la ku Facebook. Ndabona ukuthi le demoni liyalwa ngevangeli, kodwa nethemba ukuthi ngizonqoba ngelinye ilanga ngegama likaJesu. uSathane ngeke azalunge, ekazalungisa le social media siyoyibusa. uJesu azabuye egameni likaJesu. Be blessed. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ongahambi ngoku. Thank you.